Lungdamna Laisiangtho John alian guk anel son ni leli pan som thum le nga chang. Mihonpite in Jesu le nungzuipite lai-ah lo lam athi u ciangin. Gunkuang tungah tuang leuleu Jesu zong dingin Capernaum khua apayuhi. Tuilipi galkhat Jesu amu ciangin amaute in Rabbi cik-a lai-ah tung hiam ciin adunguhi. Jesu in amaute kiangah ken aman takpi konggen ina note in lamdang namu manun ke hong zong na hi ke uhi. Ahe zong in khomun ne in nakham manun ke hong zong na hi uhi. Asathe an ading in hakat ke un. Ahe zong in nun takton tung na nanga na ding un. Mihing Tapa in note hong piak ding an nanga na ding un na hakat un. Bang hiam chile papa sen in ama tunga sil to acham theih achihi. Bang hiam chile papa sen in ama tunga sil to acham theih achihi. To ciangin amaute in papa sen na kasep theina ding un. Bang in kagamta ding u hiam chiin adung uhi. Jesu in amaute kiangah pasien hong sol pa na in. Pasian na sem na hi chin adong hi. Tua chang in ko te in mu in ko gup the na ding un. Na lamdang bang hong lak ding na hi hiam. Nang ma in bang hi ding na hi hiam. Ama in van tung panin amaute nek ding ko mun apia hi chin. Laisiangtho sunga ki gelma bangin. Kapu kapate un senel gam laka mana ane uhi achi uhi. Tuahi manin Jesu in amaute kiangah ken aman takpi konggen ina vantung pan khomun hong pia pen Moses hilohi vantung pana khomun tak hong pia pen kapa hi mahang hiam chile pasien khomun in vantung pan hong kum suka leitung mi te nun tang na apia khomun hi achi hi amaute in sia o to bang hi le to khomun ko te hong peton tung in achi uhi. Jesu in amaute kiangah keima in nun tang na khomun ka hi. Ke kiangah hong pai mi pe uma ching ma hunin gil kyal ngei no lo ding ke hong pe uma in dang tang ngei no lo ding hi. Hi in to pa lungdamna Laisiangtho hi. Kristo to pa o na tunga phanna om ta hen.